Mitolon to rumi ami ash， 祈祷每一天。Haratengan ko kacangotan no tamlaw， 顾念他人的缺乏。Sarikaka mapulong， 平安。Maratsay kita milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I kasahlakan dosa pulot dosa atsifang sakatsay atusir suarsa。Ano ira ko mitakaway to tsay akulong ano tsa o tsay shiri。Ano nipatsukan to ningra ano tsa nipatakayan to ningrai。O papasalak jingra to 5 akulong to sapatefos to ya tsay akulong。O papasalak jingra to 4 shiri to sapatefos to ya tsay shiri。saan？如果有人偷了一头牛或一只羊，无论是宰了是卖了，他必须拿5牛赔1牛，4羊赔1羊。出埃及记22章1节。Salikakaaw, atekak tato ko sapatepos no mitakaway, natagsaan kita yo misaosi to nini atusir. Nikaw rira, o patusukan amitungar to sapatepos o papiharatengay to mitakaway to nika, awaay to ko kulong no ya matakaway aluma amikangkang to omah. Awaay to ko siri no na luma。maru sapatu aya i tabang akawas。我们读这段经文，也许会认为偷窃者所要赔偿的价值非常昂贵，但抬高赔偿是要让偷窃者明白，遭窃的人家没有牛替他耕田，也没有羊让他献祭给上帝。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tapangau nanay paluwasan iso ko ulah no faludya ako to saka pakahapinang ako to kacangotan no tamlaw ta unay faludya aya ulah ako amitlama i zangraan。上主啊，愿你激发我的爱心，好让我看到他人的缺乏，而甘心乐意帮助他们。Pakai ni itatamaan nay angangan no tapang ji Yesus Kristo amitolon。阿们。nanay mapalamal no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。